He works as a servant of God in Pentecost Church in Rubavu. nkaba mbarizwa mu itorero rya Nyundo. He's located in Nyundo. Ni hepfo ya Mahoko. Opposite Mahoko. Abazi i Rubavu uvuye Mahoko uri kumanuka uje i Rubavu urahatambuka. Mana ishimwe cyane. Mana himbazwe. Praise the Lord. Nabanye na Bishop Rugamba Albert. I lived with Bishop kuva mu 1996 since 1990. 97 98 99 na 2001. Dukorana umurimo w'Imana dusenga Imana. We worked together since 1996 until 2002. Twasenze Imana yo mu ijuru ivuga bikaba yatega bigakomera. We praise the Lord who promises and orders. Ntabwo navuga byinshi. We can't speak a lot. Ibyo yavuze yarabisohoje kuri Rugamba Albert. What he says to Bishop came to pass. Itubwira ko izamwagura. Telling us that he will izamugira umuntu ukomeye muri iki gihugu. He will make him a great person in this country. Amen. Amen. Hari igimano cy'umwuka twaririmbaga ngo ninyembaraga isezerano irasohoza ninyembaraga. Haleluya. Amen. Gahandi musubiremo twumve. Ninyembaraga isezerano irasohoza ninyembaraga. Hallelujah. Amen. Amen. Dufite Imana yumva amasengesho. We have the God that listens to the prayer. Dufite Imana ivuga bikaba. Amen. We have God that says. Imana ishimwe. Praise the Lord. Imana ishimwe. Praise the Lord. None yarabikoze. He did it. Yarabikoze. He did it. Yarabikoze. He did it. Rugamba Albert yamuhaye izina. He gave the name to our bishop. Kandi mufite urusengero inzu ihesheje Imana icyubahiro. This is a glorifying house. Ihesheje Imana icyubahiro. It's a glorifying house. Hallelujah. Nzu yawe ni heza, ndakunda ni heza, hatemba imigisha ni heza, ndakunda ni heza. Nzu yawe ni heza, yego, ndakunda ni heza, yego, imigisha ni heza, yego, ndakunda ni heza. Munzu yawe ni heza, ndakunda ni heza, hatemba imigisha ni heza, yego, ndakunda ni heza. Mana ishimwe cyane. Bene Kora baravuze ngo nakunda guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana yanjye. Bindutira. Reba ku muryango, ngo bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Kuko umunsi umwe mu bikari by'Uwiteka ngo bindutira kuba mu mahema. Umunsi umwe. None mwebwe dore murimo ndani. Ndani ya Yesu naburudika. Noneho reka turekera nashimaga Imana. Nzagaruka nzaza ari masengesho. Nibyo byiza kuko ni ku cyumweru. Reka nzaza ari masengesho yo kwirirwamo tuburudike mu mwami. Tuzaburudike. Noneho ngaba naje kureba Bishop Rugamba. Mbese Imana yakoze ibintu byo kudutungura kugira ngo dutubonane. Igihe cyari iki. Haleluya. Ariko ntabwo ndi kumva ni ukuri. Haleluya.
Amen. Cyangwa nuko ndi kuvuga ikigoyi hari. Oya. Nose ndakuburi kubyumva, byo ndi kuvuga. Turakumva. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya, haleluya. Ngaba nshimiye Imana yuko yarinze itorero Bethsaida, karinda ndetse n'abayobozi n'umushumba waryo mukuru ndetse n'umuryango we, itorero muri rusange. Mwese ndabashimiye ko Imana yabarinze. Ikaba yarabarinze kuva mu kwezi kwa mbere, tukaba tugejeje tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 turi gusoza umwaka. Imana yahabwa icyubahiro. Kandi nyishimira ko hari ijambo yatubwiye ababanye nayo muri aya mezi aheruka uyu mwaka kuva mu kwezi kwa 10 kwa 11 n'ukwa 12. Imana irabarinze ibagejeje 2025. Muzawutambuka neza, mwinjiremo neza tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025. Mumvuge ngo amen. Amen. Murakoze. Imana irazungusha mu izina rya Yesu. Amen. Tukomere Imana amashyi. ushobora guhaguruka nta kibazo. Kandira jama yamana yabura ikawe wajera uyu munsi raja. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yamana yabura ikawe wajera uyu munsi raja. Kandira chakora yamana yamana yabura ikawe wajera uyu munsi raja. Oh
haleluya Hallelujah. imana ibahu